أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمانغ شيرا وكرا كرا كافو أدم دي مانغاي تيدا دوغلا فوي كليني فوي مبنيا أنا كانو كما إلا الله فناكر علي إني دكرنيا محمد نانمي جين كنو ka kewale jira kira to fana nana na yewo nga masiga dangana maya ubulo nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ye kiraw ka chorbaye dimsen chama ngona nya kirawla kana ku bi dekray mbla kewale la je kono onu ka dimsen ya kira dimsen ya kama uye chogo beke nga pumai wala ma dakurinya amase ka wale je kono kajira masa yufo ayuka baraji dumo krea fanga minduru mo ala fe ala rebo dado la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala ra kundi dunda mako doni mi na ya sorone mo tafanga dimo dakura mi yeni ka awale jira je kono ka jeze farafini farajela kira dimison o fanga madda mo nefe amana no noraye o kotigi rasa abe ya mina no nana pmami ikado dakure mina dangana maya mawye kewalela o kuma la ilaha illa allah tema nga tru foy kilenye adamadeni fe bunyani kanu kama fona kira alaye ande kira toye afoka koro nga amina chorba mina no nana ikado ka fo kumakai ana wale jenai opma kalimatu shahada awale o de bitabe adama de te dalemo ala nyefe ni may Musa la ni may Dawuda la ni may Ismaila ni may Ibrahima ni may Musa la ni may Nuhu ni may Yahya la ni may Isa la koy Muhammad de akeka jira kiraw bebe mi no fe ni nedo la ilaha illa allah muna adama de eka kanu fenwere no fe bonya fenwere no fe o ka ke duskuna fokata ite daye muna manga ke fenwere opmana yala fenwere manga na ye chugodi kadaka ateku fenwere law abi minjira oye ala iye minganye boyana keramana turungorla amadado o na madado opma ama barkada kase hage jumemo adayira madwanve opma turungora masa anambeni flikoro anambeni sarakaimo o hannu ma ikanemo barkadabo ngana ambe sarakaleimo yambe ini wasado ulate adamadeni ga te turle ala nyefe abitabe odemo o konta ka foi tiseka ala barkada kewele tila jogo tila dagureti dakono mi mebe ala barkadalimo wa in tawdu nimatallahi la tusuha nako kaabe ala ka nyuma ngele na awye sevlanu kono barabanu temarabanu jemo fimo ko atese koy on na tase watna se wa kana ka fitri walede opma ya beni turungoro nga jira aya ka jira na ka fo akada nyangi bargada nga bargada chugote ngui nga mbeni te turleni fle koro andote ko fa ande tanyo fe ala iti wosadola ala ko ho menne no fe
Allahu akbar. Zindabad. Zindabad. Jai. Allahu akbar. Oh, ikado kafo ni mini nyera Muhammadu lasa. Kira to nana ko minga mo asorla kada kenaka Musa pmendo fe adirsa de pmendo wo kala ini ni koy o kama opmana ikado kafo ala kira sallallahu alaihi wasallam kira min de bene sange me woro no nana no nabi ani ala kira nana ya twadi no nabi la Isa olu kam mo ko de kure bisingo yekeneka he jani nde ko do ala barkada bida chugo mi he o kama opmana Isa kam mo ko ni yele de kuma ngalala ne kuna yele ka barkada Isa kono gwane ikado kono gwen atara ka mo da kono ka do dus kono kuma ya fokoi ala barkada chugo de maddo kira tofe akanga barkada koi nga maddo nguna ta abarkada olu ya jira ka fo masangala be sanve anande du kulo ka folo de ala jebe yoro do etewu wo ikeme onye de adama deni yoro de be danvela ala ko wo kele ke me filie de ikado ni yoro fone alala imane ala do kada ka ne de yoro dabaye kanange yoro do la de ni e pa fone alala ne de mada kana pa fone alala ni e chugo ya fone alala wo imando de ne de chugo ya dabaye davon de chugo ya bula wa pa bula wa ke chugo bula chugo tene alala kuma tene ala yoro tene alala o kuma na nabila Isa chena ika hami famuna ika moyo mi va famuna wonete save ko ne savela da wonete duguma ne duguma da wonete yoro la ne de yoro da dakuri yakele na wonete pumata wa chuga tene alala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nano refusa wa laysa kamithlihi shay'un ko Isa ka mo Isa o bramo shaka o bramo en etwe nu o ki ka do ka fo won ngele keme ka beta to mo ka beta atike mo na ye yoro fo ngala wa ju ya meze ya ke dan vedo e ngo sangolo daradi ala rabi sangolo la katlagi si ala fuma je karando yo ala kula laysa kamithlihi shay'un aufma ala ni yoro tela o minu nyamoran la ka fanga de daye barga dalikamo yoro be awno ala ko aya ka yoro la ka na ka kechugula nga ka kina fo ko nere be yoro do dila na yo fo atede o kama ala ko qur'an kono aw be du kolo de ka aufma ja ko ala na ke du kolo ka ke nga ni ko nere ala ka sorafe fi ka bo sangolon du kolo la nare takbir يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان جنو أنا مدو ناكو أكان نعلا نيور لاسا كو أبي سانغولو كندو كلو بورو يورو دويو أي بو ما كنو أي بو سانغا كنو أي بو يورو كنو نو كران نيس ما سانغلا بيسرو نرى تكبير أوبما ala karaka soroka fosa seli damina to ka fo inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikina ko ala awa dawato ni sangulo du kulo wona taniye koy masami yaw dade ne beno de o kuma sangulo bonye du kulo bonye ko re yoronis kuma ni sanga ni keto boy wama ana minal mushrikina ay bonye sel daboledu o kuma selbate yangay o kama o kuma assalamu alaikum imam hadi ajra ko na me yoro la sawo aw be yawa assalamu alaikum rahmatullah wona bora kishi masa yoro la foite kishi ko morani fem nye nano dam assalamu alaikum rahmatullah assalamu rahmatullah ndedo dakuri yakelena I kado sangulo dukulo seliba lakika ate sangulo ka ate dukulo la ala yo fo qur'an ko wasjudu waqtarbi ala kara ya fo sa hadisa la as-salatu mirajul mu'minin Jibril dana yoro mi ko bebla ko fe kata ala yoro la sel de boke sel foranya na 600 Muhammad de nana ni o kuma me feno ka kala dege anda dongo yi ngala ba ni misamina ba ka kete utado femindo na doda mowo ni no be joro selimado o kuma chemi nana ni I ka do no ye Muhammad ala e jomdo de mo Qur'an ko no ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina an voy karsala ka onye kasa ala ko Muhammad mo wa ka wosoni fay an vade ala ko ayde Muhammad wa farko le wa fe ite cheshikile vayde nare takbir
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هون يبلا جورمنا مؤمنو كا أفيما أجيما أشيء أمسو كي كادو كفو هون أولو كفايا كوني أودي ديرا إيه محمد مو أوكما يدي كشادة غني كسركوا فوقا كسركوا جا أو يكسركوا ديو كمنو كرا أو يدوبو أبابا دمنا جاو يدو فاديو دو فاتاو يوا على كراي محمد بلا مؤمن بلا جليكا الله سبحانه وتعالى محمد مؤمن بلا جليكا فايا دكانو وازواجهم أمهاتهم أمسو يا باوي وفما محمد يه أفاي جنو لا إله إلا الله محمد رسول الله فبابه أي بدو محمد كفايا الدنيا كنو فني كرا فد زغوي سا كونت محمد أن من مين يتادو دري إدي كانغا تشتا وكما إمام هذا بابكو من ما فو شو كان دوتة ولي يعني كوي دونغون ببغري بود دبا دلاتي محمد كو على إمام هذا كوي كونه فد زغوي رأي جن كتر محمد لا كتميكا على دكون نونغا سورة كتميكا وا فد زغوي فكي من أنانامي منا يتتالا ندو فيوا نتافك كولي أكون فد زغوي تعالى بدي ربي نفو على ما مونجي نما ولي كرا على تري نما كعلى تري أما مونجي أو فينا أما مونجي يدي إتكو تري kan do tafa kake wali ni maka wali be fej men gona ka dumini ka jimi ka boy ka nyene ka chene musuko ka kifa falu to lawa amul make je o kuma na fau kake ala teriya yere nyini bawde ye ay fade zagoya dabla ay ta ayo de nyini muhammad nananuri ala tira min nuhu na nanay dawda na sulaiman na ibrahim na nanay I kado abembe na muhammad sallallahu alaihi wasallam o kamo ayere ko kuma na be sella yana ka salamu bla ayafu allahumma salli ala muhammad wa ala kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid o barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid muna burama to tara kadaka burama deumbe yen nabi nyuma unye amodo yen nyuma afufu atu yen nyuma na nyuma korede ala teri yere kwa kana salamu bla sella fa kanfo wolo dinda muhammad fawo burama takuni a wolo dewni ngay ko mo alla ko ne muhammadu tate wolo de yay koy la ilaha illa muhammadu rasulullah o fo ba be ne dewni o fuma ne dew ka kana fare zago yade ayala tere renyini afo minu mon nabi nyumo naw mo nyini aselto o fuma kara fade zago yi o kama o kuma salatul ibrahimiya a wajiba le seli kono kana salamu bla fo ka nyini ve yere fo ibi dumini nyini wa ibi muso de nyini wa o temba o fo minu maseli wa ibi nafolo de nyini wa o temba o fo mini ibi masayi nyini o temba o fo mini nyini wa o kuma mi nganga nyini muhammadu ko o de ala tariya ni mi ni saya ba tojidi fo zago jeni ga magati ala tariya tigi be mi sallallahu alaihi wasallam o kuma dakuri yakalina muhammad dana ni feminye na ya dikira to mo ya na yere kana o ayra na desa ala ya fo dakuri yakele na aywa wa ya koro muhammad mando akana ka fada tawde mi yadi brahma mo nana mi yadi nahuma mi yadi yakuba mi yadi nuhuma mi yadi ibrahim abe di bade naneni o aw ka kira de yoyo mume aw tegelangulo mo o kira ko fe fada zawo yawa kaja to la katama yere ka ayde ni alama dabo kamo dakuri yakele na nyina aw yamme ayaye ko jama islami ahmadiyya bengara ka mal do ba ma bisekin benaka ko ga ahmadiyya ka baro ba malikono o fura television o fura radio la o kuma min de ba ko akan karo kono sa ko ahmadiyya ko rebbana fu bito ka wele o ka akwa karatu de anye femme radio la ni wani o kele metele la de wa radio wero yafo journalu ya sebe o kuma ko kele de ahmadiyya ko bane ni nyawa bam ko kaw wo ye mi vo chendo ko yi afora tende ko yi onga anyini na fa mau fe o yore resna ka kinu mo la kada ka na fora television na ka ba ka fo radio la o fem famo mo jeni mi o manga fo television ma fa ko manga fo radio la o kuma kira be ko no ta kuma ko wa famo ka la yini de ni wa anafon anasoro na wale me ka ba o la yini bilelo mi ngera ko ze ma doni ba ma biseki be ni o kalo woro ka barake I ka do
ko munya to ningera o ko kadaka ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam o de na nyuma labaye na nyora ta ko fe ahmadu o ko na nyuma de ala kira ko fe o kuma che yere la o kamo o kuma amba nyini famo fe famo ka aka bara bejo kadaka o teketai maliko no ya opma kabin ni gon kirasa opma na dawulu la da to dawulu la sungala mai be ko aya kita hon musique ke ko di hanyi maliyo ko mo de ay tare rasul ka tayru ka puma fo do ko akada khalifatul masih al khamisa yadahu allah ta'ala min razi amiru electric wa mokalla halaw fay akon ngobita ji nyama jole na kana girgiri de wa kana to bedda ka dunna koy fundane be do kama ko ko jugu na yen njabi to bemo o wata flan tetige ni ma yamurano ide inna bora aka fitne jamana kono aya kina fa idna unyi aya meru aka jabudi qur'ana aya usmana ani hadisaw oh no kera abanaw khalifatul masih khamis ka o yamore kan anyo ta tretete kalaje chedu ni fora de kuyi nganga mawdu su wo me chikomi nangwa man tawfe ma kala ne redo ko ayde opuma droit de réponse fokata radio de la ngo hey e ka ponse ne e ke nyama jobeni aya nyama jo khamis zindabad I kado ni Allahu akbar ni be ko akaka droit ina akaka haganyini jamana be ci dubici fodoki mosoy ko may na edu kono dozoni nebe mere yoranyini dozoni yo nete kotigi yanyini bamana ndongli ba ho koze ame mere yoranyini ho koze yo ande kotigi yanyini ho koze anye mele yo de ho koze yo ande dina were yede anyen vuye aw nye maldewnde wawe maldewnye nga aw ma meru aw ka kotigiyata muhammadu ya ka nyana ma ya beke meru la ama kotigiya nyini sayyidina bakar ya nyana ma ya beke meru la ama kotigiya nyini Umaru Faruk ya nyana ma ya beke meru la ama kotigi ya nyini Sayyidina Usman ya kanene ma ya beke meru la ama kotigi ya nyini Sayyidina Ali ya kanene ma ya beke meru la ama kotigi ya nyini Hoko zei ame meru yoro nyini hoko zei yo ngande dina wera yede Dakri yaklina sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar opma ango famo mo chedo anyini na fe kwaka ke no kote famo o kando ambe maliyo au maliyo nga damana marali o dajuru o daba golobi ala keme ko damobe na ko ahmadu ku ka minonje ala kira gwena ka bo maga dugle de kuno o manga minonje ko ala kira ka minonje ka bo iko mi dugle ndende akon data ni maliya che minu nyake o tawni mali minu yupme bo tawni maliya che minu yorube fama ala bi tawni maldiya che de nga ala kira ka do dugutigi dengunu ala ko muhammad de inna rabbaka laradu ga ila mahadi bo iko midna nga ni ne kama ka muhammadu magam masaya o duguti ya mino dimo magan digia mo no bibulu la la ruga ila ma adidre atondala ala kira bora mo soy choufer kana ma nga o minute lefe wo jamana famo na ko nga mino nji ami bokoy ka fo me maldo nyi ondo sama bulu koy wa on botodo o nga hashimi goitade eni kam marfa ka do awbe min do ekele minu nyeni fode ay singa nyiru fede ka fo tara fo television mina radio mina de
anga zigi yede uko wo kira bana o de dakurunya kulonye ngalono ikado kafo o de tseke mali kono ya o ikomi muhammadu min nambe ko la ilaha illallah rasulullah korana mjigi noka alako namara pmatsika na ko fa tsika na nyefe woni ka pma furo ko ikado kafo be ngaluna o doni ba biseki ikado ani ko olu mbini ni mevo uku sigi fangalebe de hashimi goita ni ga gwagorona ma ay ahmadu o sigi fangalebe be kan nani ka pma dalu korana kono kire bana pew atina ble o kasiki ko wala wala o kuma no keraku ahmadu o fana olu min go kirabe an fana banga kuma daludi gogorna ma no kera e man lafiya wa marfa tici mugu tici misili yara tnafili wartna dola koy ikado anga misili ananga atoydi anti misili abe qur'anu de hoko da yama way ka dimso nye kele tige chedo wo mina kana koy afu ye kele mi dige ku go jode ku ye maminu ngele tige ulu te kele don ato ulu te kele don ngani ye kele je ko wala wu ka farde dimso ay boye kele mi dige kane totene ayna afika dimso ngana ba mo dan de fana mo so dimso labla alle rama bo amade fana labla ango kuma min do de wa mina ayawdi min ni awma korofo anga korofo tula ikomi ala ya jira ka fo no nyuma ba ala kra ko fe na nyuma bina de nga shira tikitina okuma ni anwo fo amitla ka du mo hashimi go itani ga gouvernement ko uye aya mi voni o aw ka korofo sade koromi noni ahmadu o tate gelinyi kuma bana ahmadu o ngalo tikete qur'an aya tan ka chaya wi abbe ko kira bina ala kra ko fe nga be ala kra ka atwadi kira bara dewni abbe bina sharia inde ko ati do fra ka ati do fala ati do bala ahmadu yo aya tanda o kuma na ko woni anya fo chugo minote ho ko zai dunba biseki ani ho ko zai nyama ba o kuma na ay korofala mini ahmadu tata kelinyi o kuma no kira kuma bana o zindabad Allahu akbar fana daru koro jama farya wala kadaka Qur'ane koro donné do ni mi wala note atsiga fokoyi o kuma na ikado ka fo tura dibilai anye weleda fo shen woro kada shen wulubla mcho wulubla ne kara ngo na tabe tamabo sisimabo ngo opma do dai etwari kari ndene tarata araba alamisa juma sibiri te wulubla dafara de shen wulubla dafara ala ka do na seginde opma amba ke chodi wa unande koy mo ngalo ni chete kelenyi opma na mali gouvernement anyine mi be kika nga ngabo ko ngalo manda kono fema no kono mini korane mabbe opma na wa anga dalu dito flasa aya foku ka fo ka radio le ukase ka radio le yeni ngoro fo tugo mina ninde ukase ka television na anya dalu eto aya tandi fo ka do fara uka u fona mo television na fo ka fo chena yeni ngoro fo ateta akera bara ide opma Khalifa Masil Khamisi ka ya Maria anaka sira bole Usmana akara moloya briefini ka bri mali hokozai na donba bisekini ko o kungolo la halbi kungolo sende ka wuli ko moloya briefini ngoro kala karawa aru ya jabu lame umanani umashuru aya udadara kenekadi aya korofo min dena bana nyengwe nasira nonye wa fole fleni ay na akasigi aba korofo min deni na masola wonya korofo angara jola arajo fona babula television o babulu o kuma aya korofo min de ahmado tay ka jira ka fo amado ngalo tige qur'ane kelembewde amma yelema ti yelema ala kuti fuiti ka franga fuiti ka bala woni aya do korofo no korota fiyo aya wara bita imine ango kuma gouvernement ma nyabala de wa a fo mali nyaw nye kuku tlo majo ala teru yeru uno yakanda nymonye ala kangar do de dawlu yi kilinya nyana ne ala de la ne ala de kile fen de ngo fe atenye fe ma bona ma bo fuila ngarba de ki jojo la o ngalo de ne ala ti somo
gogonoma suratu ala imrana aya bisegini kelena o de bini vo kira weru ye olu mini ko ala yolu mun jida ala kangar dawlu ye kana vo dora tane ko fe neti jano ye o man ne ala ye ede ala wa muhammad ya ala wa fatila wa batila wa ede ala ye dora tane ko fe jen mu fo brahma ede ala wa fatila batila wa de ondila wa وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا منكم من الشاهدين صدقا أخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا دغوي على كوي كشيري نشيري أو نوم من يمكلو ne kelen goro ka kake no nyuma ka gafe damo ay na nyuma ye waye gafe tigi kada ka no nyuma gafe nda o be no nyuma gafe tigi de ka sumana kata ngala ya damne aw gafe tigi yere lama atitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum ana ka gafe tigi ana kitab ya na nyuma ko kira were no nana akofe summa okofe ni kira were nana mina aka kira ya injeti ya kada ka abbe borane ala yorola la tu'minunna aw no mo ya gemakulu abiso ala de o krami nana ikofe ko abiso ala de nafiyate de la tu'minunna gelelan fla de bala lamu e do e nunu tawkido do wala tansurunahu o kuma ko wa ba de me de qal aqratum wa akhadtum ala zalikum yasri aya yewa aya sabatiwa nya agwelela minu ngala ka jija ka tufa ka chori ayo yewa qalu aqranna nango ala ni laydu ngwelera chukumi ka tufa ka jija ni dese fogo flala koy anso men modre ala ko aywa aw no man nyamakulu ni ngal laydu mi fo awye do tane ko fe ayde o ya ala ya damena na fa ata alayde ay nyanama de wa mafa na la de nyanama atoko fa tenye ay ka shiri ne ra la shiri mali gokornoma ni suratu ala imran aya bisegini kelena de akoro fole ahmadu ofani u ka fo na korotata umase kananga fo wa albi ukara jone television na segmaga ka koro ele makoy ninde do o bodani dobe ku bo funa trife chendo ngone chen nga kirabbe di kofora muhammadu makofo de muhammad ta kitabu tigiwa alega kitabu ira foka takia madose de bo bala tigodi ni re ku kitabu ndado bala o bi poso pasa doni ngani kon ye kitabu tigido bala ye kama ko de alala sade wa atitukum min kitabin o de kitabu dakuriya de talelo gafe dile ngoro ko mo ne ala fe wo ko fe ni chide werenana nga kitabu tu utaku utoko makadaka kitabu ndande bike kitabu tika dina kono kata o kama ala sinaka folo kotigu yerula muhammad bo kono chogodi makichujo muhammad kontala ango wa suratul ahzab ko waye ngalundi de ni mato ibi minede aya wala na ko chogodi ma ya akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا من ميثاقا غليظا كم محمد هاكل تودي أني لا يدغلما من النبي نيمون في نبي نيمون ومن كم محمد هو إيرة أمرنا إيرة في وهو كذا كم باراي كوي دون باو على كوا منك وإيه محمد إيرة في محمد بوا أيام مينغنو على نادوا كوا محمد وأمرنا نيفه أمرنا نوفي أنا في إبراهيم في كوي نيمن ناموسا نيمن نا إيسا فدرة ميثاقا غليظا كوا لا يدودو أنيونا أيا غلما دم atwade aya qur'ana ere be kono muna kadaka ni ala ni ayre kan mon jede nani kufi no wala ma limani ajon no wala ma minun dekrawye o kuma fo kan waya kadaka on dekra on diga ko dogoy o kuma na ala ni mo no ya on mo anagole amode nga kraw kun ala ko no waten na koy wa khatum ala zalikum isri mithaqan ghaliza mali dono babaw wa ya korode ay mo no bala ala ya do akono aw tado gatima ala kade gouvernement woni aya kelenyi wa chama bede on ala kiraw taw to mo minu mili mena kiraw la ay fo mo
limana jon mu'minu gogornama wo ala imrana kelena de o aya biworo konondona ikado ala sinaka na wala wala to mu'minu am yakora kala ay kiraw kala du gele mamay mede kangara daraw ye kamulu yuju nyekoro kelenya o nyena ne ala dala dora tina ngofe o ya dada bote neti janoyi ayo mewa wa yuru mu'minu wa aw fulani aya sigaka ma kana allah liyazara lil mu'minina ala ma antum alayhi wa ma kana allah yumayyizul khabitha min at-tayyib walakin allah yajtabi min rusulihi man yasha'u فآمنوا بالله ورسوله مال غورنما ني سوره آل عمران كلي آية كما ان بيورو ان بيول بان كونو a tradition kele do français la bamananga la ngola aya tagala je ningele de sebe ala make kawmuno to nyongu fulo forobon nyonga afri fola de naka kunya sirumo ko ala tato de ngani ngon datoti na singa gindo fara kabo aw ne jugumanu mace ngama ka tigodi walakin allah ngani ala yajtabi mi krengel de mi sugandini ke mir rusulihi ngaci do na man mogola ya shaw ma mino yenja ninyo kam fa aminu ka do awde fo aw mo lemena jon ngo natabe ka fo lemena dola di lemena dola ko tala fa aminu nyo min ngere wala ma mino min ngere op mo kay lemena alala anaka ci dew kele ngere tede fa aminu billahi wa rusulihi gouvernement kurabe mi ahmadiya dokono kurande de côté amde de on na ya so on nyangalaki ku ka ngalaki lebo ka fo foti wora la min deni tetew gouvernement opmana lemene jawmi bo jenuna o bo ma ho hotola ma ho hoto e jenuye minun de dine ko kala ma nu be jo batola wal ma be fora batola o kikado ala e mu ay kiraw taw to mo ka boy kana mi munu taka ka fowye aw munu mele mena kala mo o bara nganga katan datuti ma be fonga do kerengera acela ko ci woni yo ci anaka lemene ya jonya fo ka lemene no ko kora opmana minu yarte lemene kala mo ala tala ko lu taw mo e gouvernement ko ci wadi ya bani adama banu faluma fode aw adama dum gogornama ala kande ni ne fura muhammad ka korana kono suratu ala imran aya bisaban duruna gogornama ni majigi golam muhammad ka ande ahmad yaw tay o go zeni ngede ko mumbe wa koromi malo photo fla on ve gogornama amna fo foto mi afu yesa ko ku ka fo foto la min doy ya bani adama aw adama dem imma yati annakum rusulum minkum yaqussuna alaykum ayati ikado chidew minan na de aw mo kabo aw yorulay de agolale do imbano nana odo wagole mina baram mina ko fabo de gole wa ma yanzaghana min ash-shaytan nazghun imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma nime ko ran mimi ima ko fo yere singa doti bangi ba fla dola kele wala ma afla bina koray bulu de no kara ikado shetana bina paro bla kunde ikado e morami imma de do wala yo imma kel de ikado hey aw adama do ki ikado chido minanna aw mo kabone ala yorola ngaw bi bo awru lay mawdo ta ko ke chide no lu nana kun ngutina ne koray muhammad ga korle ne o nyamine ablo bulo de wala gogornama ni ala kay ajigina muhammad de ga ko ka fo adama de ni ni adama de fi mawno jemo meddu ko ko ka wokorna ayanya shumo de gouvernement opma anga jurmu de be mi kwanyo fo amadi gula mamad ka anga ka fete ni ne magandai ni ne be mali gouvernement afoku ka korora fara min deni umase wotnasi wolu yere kala kami ve na fo mo atoydi larabu jamana misra saudiya olu yere tafsiru mo nuftasar fi tafsiri ko tafsiru be kanga mino mo gouvernement afo uka ni aya nunda kromi va malaye uko fode obita be onday mo de opma baga modo de nga dabora malibe fitna mi ngono bi kadora farawka era gorno nyegwa me fitna minna adda sende ka faybulu keme ki wele ki kana udeme ka tasma wore mana ngu ba fe ka tasma mana yoro mi o tasma wore mana yoro
imay muhammadu tara ka fasobla wala muhammadu de nya jirana de gokornoma inni araka almayti man adani la tasma'an aswatahu adani inni araka almayti man adani la tasma'an aswatahu adani gokornoma wala muhammadu ya onganan dela ko fadani baw banani baw fitna ñini ba kan yashaw mo ko ahmado ayatlo ci ko matlo tero ma mi zame o jana jabe sina o ka kashika o bo numele ka o ci outlo bo lawa ay tu ka perenay mutna bi mautin la yarahu aduwana ba'dat janazatuna anele aya Ramon ka ko dakunya fana nen ka ba fana ne ba kafir fo ba dajalu fo ba aya kam non je fo ba ko nyana ma doa wo nyana jakara mena o kare nyana ma wa bi mo nga jana jakaw ta kaburu le kata do ke on zaranga ala la mena jeto kalamo adam nga nen ni katanni taniti an wa anjugula wanne ni tamu anjugula la tuqimu zu'abatana متنا بموت لا يراه أدونا بعد الجنازتنا عن الآية إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذاني صلى الله عليه وسلم زنداباد زنداباد Allahu akbar mali gouvernement ni mamnu dabulu ye no lu ko ke kana atoydi ideme tasma do manan nay fitna tasmana ya do temana de o temana koy on le mele do minan jefe dakuriya kelena an gouvernement aya atachula wa ko baneni fulakara na nyumuna way kado no nyumuna bora mu'minu de binal lemina ni mu'minu bora of mamma huwa to ala kiran na ko o binan na de o ni atobe ngo fe gorna ma o ma to jibemli bagan wa ala ko lala hay bagan da ci den jijoro mo ngada ma de wala ma mu'minu wala ma kiraw ala lu togo to ma abana gorma won ngo ko lila do warate nuktatun o aya wero bey anya suratu haji aya bilula an duruna fuye suratu nisaa aya biron kondona anyo fuye fatiha yere anyo funa fuye yasib bi sabana ango wa gornama funa laja koy suratul hijri gornama wa bey suratul anbiya na nyo ruka sura ikado alay kangarday on nganu so me saka bu ali kele ku ga kelevo gonma wo tisira ali kele dublo hali kele cheya kadi bey ngadina dangala che kele bew de bey alati oke malika kele bew ngana tabe ala reka la dala bu bugu ka kina fo chugutei kasura chemata mawka أنا الليث لا أخشى الحمير وصوتهم فكيف وهم صيدي ولسيد أرو أو شيء أتام دم الإمام مهدي فزا نيابو يا كابو يا غاتور هي شيء تعرف لده شيء سكتام يكون دم جبو أنا الليث لا أخشى الحمير وصوتهم فكيف وهم صيدي ولسيد أرو غورنما شيء فرون دفلده غومو ينادو غومو ينادو كلا سايبا كونسيلي وكذا كذا ستردونه ni falu kashira ubi huwa ho ngani waraba gorodora kaba ki annahu humru musanfaratun farrat min qaswara sallallahu alaihi wasallam gouvernement way ka do ayeni koy ko ni cebu la ku kabo
malika kelen pe o de be dina dangala bi nga malika ma kina fo mol musudo ngani manga on jaara sa abitu ka he ka jisari wado wa awli makoy sallallahu alaihi wasallam o kuma ni koma ke quotidien ni nungu man ngala bay ndige aw ta do ka fo wa ja anga missionnaire u bey koy ay ko horo ma fara ahmadiya kadi no amma kiti wani acena andi ahmadiya la sanga andi janin ngele o ma chama de buraki kamo wa missionnaire farfale missionnaire fe farfale kuno be ka nyugo ba willa ala ko aw kuma wakati baraka awule tani be farfonna on disiko farfon do ma shikoro o kuma ni ala ka kede ala hina badadi malmoni wo foka taw sawta ajugo nyono flijila in kunta azmatan nidola fa innana nati kama yati li sayyidina gadan faru he ko ibita hakli wul fe ki bini sigina nyafe na in kunta azmatan nidola fa innana nake nati kama yati li sayyidina gadan faru waraba bi panga aka felebo fe ka kartugo mi ako waminate de mi ko na ayo taki deshi wati wa korode liha ya man hayya an bayyina o ya halka man halaka an bayyina ni dalu kera kam mami nyana mera dina ko way de nyana may koy ngani dalu masro mi no ala ko way yeshu edre mal gornama kana joro ahmadiya fitnate fiu nga aw kam misli anaka clashinu ngofu ni e gbelaw dañoro bo kisela koy nangota nga je fanji akzati je u kala na minu ve maga bu wara anve nini ayande misra nga bu wara anve ni ay qur'ana te flay atinguna ko cegabla gornama kelebe mi o maashi ma ayte manaka kra ko vela ngiro yang war bay amadi ote Islam Ahmadiyya Zindabad Islam Ahmadiyya Zindabad Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam chedo opmo chedo atne ni korane opmana korane atwaidi akunde ka korowa madella kan nyana fowa chedo kono o ipmayo kono nyenyi ngali sebe kako ahmadiya onye yala no nyama pma mo fodoni ba wora fewa shematiane nifo shegna hamala nifo malire kono ya agafe obe jawahirul manita ajus floflo aju flana frenya keme anikelina shematiane awala wala hey anyebede ala ka noro ana baraka o ki kado ka fo abe bulle ko ko waji ati ko tigede tajri fi kulli asrin watibe ko be kulngulula ni berani aw ni benana wote ko singi turaga nga ka fo bana ki kano fota fi kulli asrin ko e mami ni benana wote ni ati le mon ngara katameni yere ko i fora baraka ko dre anyu bene shema tan na de o ba fo no khatamul lawliyai khatamu afara la karamo khatamul anbiyai nabi mo nga khatamu ko de muhammadi o koraidi ko ye muhammadu fusa kiraw be tugomi ko kumana neeme shema tan ko wali la dangale ngorote ko fenda ko fe ko nga fenda bo ko de do la yati min ba'dihi waliyun يبلغ في المرتبة أكورا دايو دي وكما شو كوغا تياني أكي نو عبد الكريم جيري أو عليه جاكو أكنا أنكو مفتي ما يوا سيكتيكي بارانغا مينغو فينا يا دوا كمو أكابنا كاريتو من ناجا مفتي إيركا فراغا أقول دي أحمد ألو دي تياني وي كابو سوكو نو كنا زوتيكو كيبين أنغا سو دوغو دنگي فاو تكيان دي dutigi angata mi foy boy ga sogo no say bi ira ka saga ka korobo
anya tatakana ka tatakana kana foyere ka ko korode chiamatani wali bisika na ko fe nga wali ta bango yoro ni nyire de oni ne ma fam au fe ngo fono de fora muhammadu mo ibisika na muhammadu ko fe bi na nyefe nga bachama bidu jire segu bomana ngambay na wayire critique sade maldew foyta ahmad abulon dalute nente fiu shema tani madamo jawairul mani ajizu flana afat wadi jizu flana furanya keme ani mo warona shema tani a wala akonne ka wurdi mine kun yere akwa be fatiha kono ayoro jume siratal lezina anamta alaihim kabako kuma farade kuch shema tiani a wurdi mine kun ko be fatiha kono fatiha ayoro jume siratal lezina anamta alaihim okoraydi ala yene me kam maminunye nebe ni olude nga ko doye nga wurdi mine kun yode o jenunye nafulo tigiyawa de jamandigiya famaya dawlatigiyawa obe mo bolo minu de masangala to do tu tetru masangala jena wurdi mine ode kamo tiene mukadamu ana sheikhu ata tugo achama ndakeme ato kala no mina ni femni inala je gara mukadamu yo kamo foi ita kundo ere صراط الذين أنعمت عليهم أراك تروك ولا وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ko yen namni mawnde ani sidiku ani chetuku o daraja nanmi no ko fora suratu nisa'i abiron ko dana alafe ko ni tugura muhammadu no fe ni makke fate zako ire tad kodai ki kado daraja nani be ikanga do soro do la sade daraja folo alako o man yutilla war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ala ya folola o kuma suratul fatiha ko siratal ladzina an'amta alaihim ala yenne makke minunni anyubla siratal ladzina an'amta alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أيامنا صراط الذين أنعمت عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هل دكوريا نوفر يبارك فهو ومنيونا كوي ومنيونا في سورة الفاتحة يا بكر مفو nga jenunu suratu nisa'i o de bi awara wala o kama fura suratul fatiha mo ummul kitabu badugo alibisinga kuma bakru mafo nga ni tara deuna sa o kuma mi bakru mafo la ibisinga ta ade wolole soroy ofma suratu nisa'i aya biro kondona shematani de o de nani me mei humun nabiyuna ko nabi maw ne shematani benode ni ne ka wurdi mine ni make no nyumanyo ika atoidi ika doka fo ijija iyuru tokabe kana to ka fo sidiku yako ni yo je kana to ibulla wolo ko bode sedu siata ni yo je fana ki ka do mayma ya gwanza mi no be suratu nisa'i aya biro kondona na ki ka do ikituroka ngane ma fo soronna e farza wota korna dade Zindabad. Tiani wa kratodi muna au tara fara ko dai ma bisinga au ta tiani o yowa o wa kerla muru bora anve ka tura kono sade ninde bobulo kesu ko ninde bobulo armoru ko jawharul mani aye ajizu flana franya kemeni mugan warona ta kalaje wala muhammad masabe humun nabiyuna wasidikuna wa shuhada maul gouvernement wa flede mo folala ko wala ci am tani ga ko wala muhammad fo sangeme dugun nyonje ware ya fofana ne sale ngoro ko sambi samuga akone chamadi kan noro abitige samuga nzali ngoro ko samuga ay pa ko ma defo ni fana be jawar mani kono chama tari fajra hira sanwa kelni kema fla an bisaba ni mo ga fara bisaba ko joli sange be fla ani biduru wala muhammad wala ola chenya do ko wa kamel ngoro bi ikubo no ko bora e tijani ay kadira nyaba wa ko tigi namede abeni che do fari nanedu koro aya kenyonga ama bonya ngani ko bi dogo fari nyakoro tay tesede shematani de ni wo ne sale ngoro ko samuga albi alaba shuraka norola ala donna ngani samuga dafara wa kotigi bina de ulama ahmadu wulula hijra sa wa klinik mafla an biduru shematani iye jetray dre iya fo wa karati
waya fo tugomi akratene ni amadi apmana ni bi pmay bi da do bore kono pmay muso koroy wala ma pmay karo josula ngana fura nyengwe achetey ما شاء الله جزاكم الله Madina na ojara nye chewo cheni yisiganya fe amide shini dalilu ye Madina na ojara nye chewo cheni yisiganya fe amide shini dalilu ye Madina na ojara nye mawo mane yisiganya fe amide shini dalilu ye Akerango chefari kacha doni bauye ni guma mebe yeke komtori salino Akerango chefari kacha mingera amage mashigo be ya menga be yizigide Madina na ojara ye fe o fe ni ye siganya fe ami de shini dalilu ye o ede o do akono konta kundala de dakuri akelena jama islami ahmadiya kele tay woyote do gali tay nga qur'anu hadisa wala ma koro ka gafe atakila wa o mawde malikono ya Shukran hamahullah ala ka jitura nak ngadaye avion tsika panaide onge atiko avion akavuli hali mami ndale na joro ko mobilite wanona o donu be manma yirata goy ngam bonda fana be o kama ka kala ndo kama ko anda fe gata ko ay aw ka to ibeni oye wali dimisa nga baray aw may mo hode magamla nak nga daya tita koy of ma chaw be chawnye shikana hamaullah akunga akakala no nya sebedre jomu sebe fahadha rasulullahi manan wa surata wa irsan wa mana li irsil wa hamidafi'u fahadha rasulullahi manan wa surata wa irsan wa mana li irsil wa hamidafi'u ay ko ni james gele afarikolo anni kira farikolo bako wani e kira ni atoju bendora adama de farikolo ni do fahadha rasulullahi manan wa surata abi al yaqut wal marjan afunya bi woron duruna ahmadu yaw tate tiani yaw tado tiani ajme afo min wachana kalande abu boloye ala tie ma fe yere andono beddo dugula min diye katabo wa ya korokoy wala ahmadu ma folo awde ko tugudi nun ye qur'an do mawde wa irsan wa man al irsil kuna fra e chegene kirado afarkole kira farkole wani kira ni ko kana fo ko be dimisa o kuma faye jeni ku afaye jeni muhammadu rasulullah ni de ye facheta e bidimola fawo o kuma ni de makiye kuma ebe munofe itino so jawla dakuri kelena mami yere bafo muhammadu chidi on laba muhammadu ka fasama daji memola laban ani dokumina ni donna ni ko fe way basoro o mi ki nya chela koy chebi boki jode ni chebe o kabo o kuma chawbi bobo kana mi mana chocho abo talo afo cheta chenni bo ay cheya ban ay doze ban ay doni ban encore ka fo doni bata ko fe sa karmo ke nyama jo o nyamina o bulo chugodi sa o be aka fo aka kiramo ala minye atwari kuma do ma ala ni fo muhammadu ne de kiraw ka kira di ba ne do kanu ma ne ya noro di bai ikado wa ikado kira ko banika
aruba fo cogo mi ala bi kuma dira musa ka famu karsa doze ban nyeleni shuba ya ban pele balonda ban balonda ta pele ko fe o koro e ko balonda ta bo sa e hala e vitamine sa hal nere bi se ka do yalo o balonda to koro di atabo de ke dozete kadba koro di nyangoro nyona dozete akoro de ete nga ka fo ma tse marfa chilanga lodu wolo fa dojo be hal nere be do ya sisa onga ka wara fasa ego teni ka joya onge mana na kuye dozo e be nene bugula ale ba ka seme fili save ha kisi ka wara ba deshi wara ba nyabala ni amenye mbaga jiri mine jiri be de wara ba cheba ka seme ka o dozo te mana ya nyina nene jara be nene bugu an fana manjaire ngolu be ni ka banza de ongo kore ko dozo ya banawa ay wala falaw be kam falaw be daga rabi faaw nga wara nyesa dozo bi buli marfa bula ko op mana bamana ngala abi fo ulde mo op mana ko bana chefaru bana akorte ko chefarande ko yi nga minu me kabru ko na tolu bode maldo baw akoro de ni akana che jashi akana nga muhammadu jashi ayaka la kama akaka dame damo kira ba ko fe nga kira fen no bina ko fe ala ko qur'an ko muhammadu mo ni be ba mine ka da damo ba chema bi e shiti bo o kamo ayaw nanana ka wala walati o ma shigama tiani ay tiende fo shigan hamalaw ay tien fo nga nyira ta do fe mi nga doni kono akira bara de imam mahdi o de fo la ta'rifuna nikati sufi ilahina la ta'rifuna nikati sufi ilahina tatuluna alfaza bighairi mani akwai arabu kuma kan zanwa ba da kono arabu gatwadi qur'ana kalanga kadi adda kono dre kunga mi nyorobe na ate koro doala de akalanga kono gada da kono ngate koro doala nabi koro doala kuma do fatu fo de la ta'rifuna nikati sufi ilahina tatuluna alfazan bighairi mani ate koro doala akoro dira chem mo kana aina ngam hono ga fe ngoro fay suratul fatiha ndi boy fiu no iman dalu fatiha kono chemo tiani aboy de kajira o de wurdi mina kunye ofma aw ahmad yaw abi sabal lita abi muyuta nu ya nani akana foifo nu ya do ya teme do kai kana nani ala krayo deke minu yen nani ka bayo utla kana nimisa imam mahdi o deke minu ya nani utla kana nimisa khalifatul masih al-khamis e rabbi mu yase londro o kele de don de fitna fe kada kale kele khalifa o yasro bien kene ya be shibe finedo o yasro khalis sabana o shi jelemba fo mayra tafe ki nyeba flella ala sina ko naka noro tati ye ni jifi mawli hati pakisa gouvernement ko ye ni meka nan fangam na manyanyi na abina pakisa meka ahmadiya wasro dialu hakbe o mindo de hey ay nyanyi nga kola ko gouvernement ye sebe bo ko khalifa kana kutuba keble ko re ka kana kuma aka kuma de bido mo wala kuma ko kana kutuba ke ni ndo kara kashi haraboy nyene re jolen zora tigi jal bi angata be utemeno ka mindo de ay singa amina de ka datu ko tala bi borom nga krefe ni jimay wa kanga minesa jamia datugura de université datugura ambe bora ani manaw bora dre o munu buna bisi karate na fewna bay labe ko fu ka ta khalfa fana shu wo be gouvernement ni don no c'est ta ñew o nga yana ka shu wo be ana shu wera bo angoni yakete masjid aqsa obi koroshi katire khilafat obi koroshi bashni magbara no atwaydi ahmadiya kabrudo o fana be ka koroshi jamia datugura shoot le amanyana c'était be gouvernement c'était awni khalfa ko nabe ke tuma kakate andi jamana bla makrobo be o ka korale olu ya kala yere
ga khalifa ala ka turu ngora ko mo ay atigate de e bo mi ga ne taro fe shu chama bi bo kasra ki mine kana somo bo ka do amanda nye nga ma ka tugodi khalifa ko magame ngoya soro savelan dugumena menene do gwakorna ma fe ka ba police wa kana to ka ba fa de gendarme o côté aéroport no ye atwadi panguru jigi soy aywa ni atwadi Mirza Nasir ko abi bo ayamne o de semena kadda aéroport la o de sebebe police fana bulu dugumo khalifa ilabe kabo arabwa ka deshaga kana Karachi kata aéroport la kata ka passeport di yalla je passeport la Tahir Ahmad sebe mea c'est Mirza Nasir o de be nindoy ala ga seni nyumay Khalifatul Masih Sali Rabi ala ga hinana be dugol joro aduna avion ko kata tuna minanni kuna fonna na duma ko ayde fili kara to wala de e ka do Tahir Ahmad de kangre Nasir Ahmad te o saraka ba o Khalifa Saleh de to sabena kadumo wa makaru wallahu onge makarna wallahu khairul makirina ala ko ayaka dabalti ka gouvernement anyanta be ala ko wonere nga dabalti angata Mirza Tahir tade katame Nasiru gugule utadu yemi ngere avion panengoro ko no luka yamrat sika segibla toluka atori ko espace aérien wa ato konoble olu hagli sorla gajigi ko avion kana pilote ko ay anda ko yamra konoble sagoyi ani ci ondara police yu bolochi u korofora u lakarla ni ne kera todi ayo Nasir desbe kadamo o tado e fliwa on de so doble koy l'ordre c'est l'ordre Nasir de semene do Tahir de temena Khalifatul Masih ay taral londru kanto nyajila ni ala deme borami technologie cléna ala ko tegin nalaji ne alawa technologie ikala medre e technique angata ibse gane ala fme police aya ko kenyonga gendarme aya kenyonga sarasu aya ko beke nga cheta to fle awru de bena foko ala ga seni nyumay o mo fo wa ayo fo Mirza Tahir ko ala ga sena nyumay o ala sena nyumay de koy aw ko ala de ki general diawul hakio do wa adatra ka ala la amal maw jamaatu de beta शेर खुदा पर हाथ न डालो हर शेर खुदा पर हाथ न डालो ओय mamari ka badule ko hey ala ka jitra fla kana tabulu ka samude Mirza Tahir ala ka jitra de शेर खुदा पर हाथ न डालो nyala ka jitra de police ka kana samo jenam ka to surati boy ataka teme शेर खुदा पर हाथ न डालो शेर खुदा पर हाथ न डालो ala ka jetro da kana tega daga हिजरते ताहिर का पाकिस्तान से लंदन तक मिर्जा ताहिर अहमद का हिजरा का वो पाकिस्तान का था लंदन हिजरते ताहिर का पाकिस्तान से लंदन तक बिल्कुल मूजिजा था मूजिजा ही रहेगा महद मूजिजा ही था मूजिजा ही रहेगा मूजिजा ही रहेगा महद मूजिजा ही था मूजिजा ही रहेगा ए निंदा maingira kaba koi wa nato kaba koyala ahmad yaw ay donga to ngala tala jabi masme kabla kwa to 3 milti duri ne nyeto la koi wa manda awru ya katto nga wati de assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh